Dobro jutro, folk. Torej, jaz spet vlogam, torej veste, kaj se bo zgodil. Torej, danes se spet odvija nek dogodek, imenuje se Game Gang Show. To bo bil, tako po moje, kar dolg vlog, ker bom vlogala vse 3 dni. Ko mi čakam, also jak bih, ker sem se zbudila in kvaliteta je zelo zanač. Vem. Oh my god. Ok, zdaj, ko zveni malo boljš, da povem še enkrat. Danes se odvija Game Gang Show v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču in to traja 3 dni. To bo bil tako najdaljši event, kadarkoli. Pač nisem bila še toliko dolg nikjer. Torej, kako se je to zgodilo, da sem jaz prišla do tega in sem šla pisati temu modelu. Sorry, spomnim se imena. Jaz sem šla pisati in pol sem rekla, da imam Jinx cosplay, pa Rosario iz Genshina. In so bili, če bi lahko to cosplayala tam. Zdaj imam nekako VIP vstopnico za vse 3 dni. I like it. V lifeu nisem bila VIP, so, you know, this is a new experience for me. Zdaj moramo iti, you know, postopek je isti. Grem na bus, pridem tja, se dobim s prijatelji and we go there. Kot sem rekla, bom cosplayala Jinx danes pa v nedeljo. V nedeljo imamo še nastop, cosplayerji vsi imamo nastop. Ampak v soboto bom bila Rosaria, da bomo zgradili tako, like, a group cosplay. Spakirala sem že vse. Pač, tam je. Pozabila sem, ampak welcome to my room. Change of scenery, ok? Mora biti malo, you know. Ampak ja, veliko se dogaja v moji sobi, like, you know, like, ja. In zdaj počasi gremo na bus in pol do tja. It's gonna be exciting, oh my god. Hello! Jaz sem prišla v Ljubljano! And now we go. Prevzeli smo naše karte. Oh my god, this is so exciting. Look at this. Flexamo! Flexi. Flexam. Hello! We're getting ready now. Jaz sem... To je to. Zaenkrat. Pa v garderobi smo. Hello. More shitty styling wigs. Naj se ti gre, glej to. Look at the braids. Like, it's so pretty. Hello. That we are now ready. Slay. Ja, mene glava ubija. Že zdaj. To sem bila jaz z Rajdem. Tebe bojo nogi ubijale, mene bojo glave. Glave? Glava. Koliko pa imaš? Oh my god, narisala me je. How cute. Zdaj smo kle. See, this is the place. Tam je nek avto. Oh, hello. Tam je moja umetnina. Wow. Kle zgleda tako. To je amazing. To je amazing. Igramo malo. Šihe. Ej, jo. Ljudje, mi bomo na 24 ur. Ano, da bomo na 24 ur. Tisto smo rekla, ne, dimna na tleh, ko skočiš na bombo in probaš ti fjuzati, ampak streli so res totalno neustavljivi, še nožki se. Ok, šli smo malo na pauzo, ker moja glava me ubija. Jo ubijajo škorni, a ne? Bootless. Ja, we're just having a break now. Also, dobili smo free monster. Zdaj hočem igrati po Saber. In pač čakam tukaj. Voda slaja. Damn. Ženska igra na expert. Jaz sem tudi prej to probala, honestly amazing, ker se... O najlepši vikinški ladji rekonstrukciji. Da smo veslali, da smo lahko krmarili. Imaš drugačen vibe tudi za sebe in zaradi tega lažje vstopati v luknjo. Torej bi rekli, da neka kombinacija videoigre, malo D&D-ja in v bistvu nekega cosplaya. Zdaj smo spet v garderobi. Break number, ne vem, 3. Imeli smo neko predavanje v tem LARP-u, a ne?
so bili vampiri in sem jaz bila like, oh, that's so fun. In pol model reče, ne obratujemo več. Wow. Oh my god, ok, to je zdaj to. Zdaj odhajamo, a ne, ladies? Yes. Ja, bom snemala spet jutri, drugi dan. For now, though, I'm out. Day 2. We are here again. Hello. Hello. Nisem snemala nič do zdaj, zato ker se mi ni dal. Ampak je. We're here again, v istem outfitu, ker je to vse, kar imam s sabo. Jaz cosplayam Rosario. Jaz sem Beto. Pokaži moj dress. In ona je Lumin. Lumin. Slay girl, slay. Dejansko 3 dni. Uf. She made it work though. Ja. Ok, zdaj se tukaj slikamo. Cosplayeri na kupu. Tega avta včeraj nisem videla. Pretty badass though. Look who came, Huta! Bo še kdo pil? Enkli! Kaj je to voda? Cute! Sandwich break. Hungry as fuck. Banana. Banana tinge tange. Lej, kako gikajo Genshin. Ja. Tudi pomišljam, če dokončam. I went to get food for my kiddos. Hello. Pa pijem ledeni čaj. Cheers. Jaz dejansko sam vibam na musko, pa se slikam s folkom. To je to. You know, follow. Yeah. We played Tekken. It was equal. To win. Yeah. Match bil je intense. Yeah. Kinda sem jo si zapustil, tako da I'm getting out of cosplay zdaj in pol, ne vem. Videla, kam delala, you know? Mogoče bom šla igrat v igrico Tekken nazaj, like. Malo bolj slaba kvaliteta, ampak jaz sem prej pozabila snemat. Ampak zdaj sem doma. Day 2 je over. Okrog 7, ali nekaj tasga, sem pol šla dam. Zdaj bom probably šla spat. Moje noge me ubijajo. Moj hrbet še bolj. Jutri je day 3. In jutri je cosplay tekmovanje. Bye, see you tomorrow. Hello, day 3. Hello. Daj tam, ne vem kaj dela. Day 3, dan sem Jinx in Jinx again. Miku. She has pod. Okay, so zdaj sem kar zvedela, da 6. nastopam. Also, there's a lot going on. Slajajo. Hello. Hi, Irin.
da si sprehajamo okrog, slikamo. Dudka slaja čist. Girly igra Apex. Yes, Queen, slay. 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 Oh my gosh. Amazing. Masaža. Oh my god. The guy. Da je shutdown nekaj, ki je nabral tokom tega bajta, vsta gol, ki ga je prej imel, se je spremenil cel item, kar naenkrat zelo blizu tretjemu itemu je tudi steak in ta dva carryja na strani PDP-ja bosta vedno bolj bolela. We back at it, da bomo kmalu imeli nastop. I'm nervous as fuck. Oh my god. Just when you wanted to take a picture. Tremble before the power of the dragon. Steal his eye. That 3. Everyone makes fun of German efficiency. Just cool down. We're good enough to win. Okay, done some. To je bilo crazy experience. Oh my god. Čakamo na razglasitev zmagovalcev. I'm so excited. On je zmagal. The Witcher. To je to. He's a badass. Se gremo preobleči in pa moram jaz čakati tukaj do 6, da grem lahko dam na bus. Moja glava me ubija, honestly. That wig is heavy, girl. Ok, like, dubla sem par stvari še. Tako, te stickers neke, ne vem. In pa ta nošniček nek. Takrat, ko so bili Vikings, so nam dali to. Zdaj pa gremo domov. Bilo je fun. Ja, well, zdaj pa jaz moram odhajati na bus. Goodbye so vedno meni tako težki. Pač, oh my god, tako na jok mi gre. To je bilo the best 3 days of my life.